Malagwang Kapaldanandari, Rosie Gopez, at Susan Gonzales. Para kingalanggang kapainawan di sablang kaladwa, lalong-lalo na riyamong Bong Gopez, among Mar Miranda, king death anniversary dari Maria Elena Opeña at Maria Evarista, at king 40 days ng Chofista Ocampo. Makanyan mo naman di Fatima, Mark Christian, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Tatang Mau, Benedicto, Gregorio Jr., Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Cherry, Dolfina, Hilarion, Manuel, Senior, Milagros, Ruben, Arturo Senior, Marisa, Isabelita, Dalisay, Danilo, Justino, Encarnacion, Zecario, Caridad, Dionisio, Antonio, Rizare, Antonio, Florentino, Remedios, Jose, Ines, at Veneranda. Miti po nanting metong nga pamilya, makiabi at amo po kindalit apamuklat. Pamilya, makatipon tamo, king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banalas spirito.
ing kapayapan, ing lugod, at ing kasalpantayanan, ay pagkalob na ning Diyos sigpa at ning Ginong Heso Kristo, mantabe sana kaya kayungan. At kekan timorin. Datang ingaldo nga na ning Ginoo, malasakya iting templo. Ing templo nga manwana ning Ginoo, aliwa mo ing templo ning Jerusalem, agawa king marmol, bato, at ginto. Pawagana naman ing templo karing kaya katamong kanya-kanyang biye. Ring bage, peka maulaga kaya katamo. Datang ing aldo, mawala iti. Potang datang ita ng panabili na kaya katamo. O iting kaya katang pigunaman kaniting kapag masusyan, nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia, sadya tala rin kaya katang sarili, at misan pa, anyawaran tamo yung lunos at pakalulo, ning kaya katang igpa. Nga tamong sumisi, aminan ko, Kin Diyos, Ama pamakalulo, at ke kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, kim pamisi, pamangamano, ang pompamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanan depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuana Mariang Kapilanman Birhen, karisablang angel ampon banal, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko kin Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayapayan tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, pagkalob mo sana king parati kaming matulang manatiling tapat keka. Ulinging ganap at alang likat akanwanan, bukod mong malyaring mayakit king pamanyuyo mikeka. Ikang panibatan ning sablang kayapan. Itiadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyam pon magari kambemo king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Ingal do ita daratang ni, mikakaluko anting lungo, potang ding palalo at ding mapanyapat marok, maging pipaniplan la wari. Ingal do adaratang, tampusana langan, alayang itagan karela, ni ingyamot ni ring sangara, nga na ning ginong mayupayang tuto. Dapot ikayong ating takot king lagyo ko. Ing aldo ning katuliran, sunlagya, kambera ring yata na ning magdalang kapaldanan. Ing amano ning ginong. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, idalit taya po. Midalit kang kapurian king ginu, bagayan mo king alpa, bagayan mo king malambing at tiktigan, kambering trompeta at tambuli. Kulyo ka king tula, king arapaning ginung ari. Bustan yung inday at malat, dabong bungya, patineng sabla-sablang at tsukaya, at ing labwad, kambering sablang manuknangan kaya, bustan yun ding ilog makpak lang masikan, at kablasla, king tula ring bundok-bundukan. Paning ginu, king panyatang na, daratang ya, bangking labwad, miralya, panibalaning labwad, king alang pamangabiran, at ukumanala ring bansa, kambering katapatana.
Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Tesalonica. Ikayo baluyo king sukat yu pintularan, ing depatan mi. E kami magtamad kanitang kayabeyo kami pa. Ni emi tinggap alang kabayaran, ing sustentong tinggap mi kenu paman. Bagkus megobra kami at migpakasakit king Aldo at Bengi. Eke pe patugot magobra, ba kaming maging pabayat, king kanino paman ke kayo. Depatan mi iti ulining alaking katuliran manyawad sustento. Nune depatan mi, baking maging pialimbawanan nyo. Kanitang kayabe yu keken, dininanda kayong metong atuntunan. Ninuman ing ebisang magobra, sukat pakanan. Sasabyan mi iti, paulining abalitan ming atin kanong mapilan busal yu, apakatunganga mo patitingapon. Alang daraptan nanumang obra, nunemo ing makyalam king kalakal ning aliwa. King lagyo ng Ginong Hesukristo, yuyutos mi karing taong antikareti, at yayawos mi king kapanamdaman da. Sukat kayong mibyebye mitmong kaayusan, at magobra kayo, at manintunan para king sarili yung kabiyayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Kayo at matna, ampat ing pangakabusyo, milalapit na. Ing Ginoo man tabaya ke kayungan. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Ipagsalitan daring mapilan karela ing sintingan ning templo, ing sintingan ababye daring marmol, at ding pagkalob aayin daring tao. Inya sinabi ng Jesus, karinga kakit yung den, datanging panahon, metong man alang mitaga na batong makatumpak, king kalupa ng batu, mga lasak ngan king gabon. Ngarang mengutang kang Jesus, Maestro, kapilan mapalyari iti, at nanoing palatandanan king pangatupad na niti. Pekibat na, mingat kayo, at eyo paboren, inlinlangan na kayo ning ninuman. Uling dakala ring datang king lagyoko, as sumabing, ako, i Kristo, at ing panahon di natang na. Kayo pa'y ligalig nung makabalita kayong gera at revolusyon. Kailangan king mapalyari lapamo reti,
Dapot mga baldugan, kinging kawakasan, di natangne. At nga napakarela, lusuban ning meto nga bansa, ing kalupa ng bansa, at lumaban niya ing meto nga kayarian, king kalupa ng kayarian. Mika masikan ayun, danop at salot karing miyayaliwang lugal, at ating lunto makapangilabot a bage, at mga ragul at tanda amanibat banwa. Dapat bayo malyari iting sabla, pandak-panda kayo at ligaligan. Idalara kayo karing sinagoga banlitisan at ipasukol. Kinguli ko, iyarap da kayo karing ari at karing gobernador. Itiya ing maging masanting yung pamikatagon ban munye patutu tungkol kanako. Ipanatag yu ing lubyo. Kayo pa'y balisa, isip nung makanano yung ipagdepensa ing kaya kayong sarili. Ako, dinanda kayong kabyasnan at amano, aenag yung labanan o tutulan ning ninuman karing kaya kayong kasalang. Agyang ding pengaryo, kapatad, kamag-anak at kakaluguran, ipanganyayara kayo. Ipapaterala ding mapilan kaya kayo. Dapat metong man king buwakyo, alang mabating. Magpakatatag kayo, uling king kaya kayong kapibabatan, karinyo kamtan ing kaligtasan. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa abak po, kaya kayo nga. O inina po yung second to the last Sunday ning karaniwan na panahon. Next week, pag masusyantane ing Kristong Ari, ing peka kapupusan ning kalendaryo, king kaya katamang liturgical calendar. And then, lungubta na kanita, king panahon ng Adbyento, dire-diretso na king Pasko. Nya po tapo, i-announce ko na itang akaw galyan tamong Secret Santa. Karing kaya katamong kaparokya, lapong pagtao, Noche Buena. Manyawad ken saop. Uling, this is really a season of giving. Katapusan ng mundo. Ating metong nga lalaki, linob yaking mall, kakaibaya susulod. At atin yan daralang placard. Makasulat keng placard, katapusan na ng mundo. Ha? Kaba pong lalakad yaking mall, gugulisak ya. Katapusan na, katapusan na. Nga na karing tao, kabang lakad-lakad yaking mall, dadala ng placard, katapusan na, katapusan na. Uneng dindamnen itang janitor, maglinis. Binulyon nga na, hoy, wag kang paasa, kinsenas pa lang. Yala pala may kaintindi. Ing metong, ing katapusan na hamanwana, the end of the world. Ing metong naman, sweldo, ing panayana, king katapusan, kinsenas pa. Nga na ning ginuging ebanghelyo, datang ingaldo, ing pagbiliban yung templo, ing pakamalan yung templo, malasakya. Alang manatiling metong mangbatong makatumpak, keng metong pangbato. Nung ikayong Hudyo, at sinabi na ning ginugay kayo ita, nanong kabaldugana nita, maragol, mabayat ing kabaldugana. Bakit? Kasi ewari po, deng Hudyo, sinakop nala ning imperyo ning Roma. Imbuong Palestine kanita, sinakop na ning Roma. At deng Hudyo, milakola sense of identity as a nation. They lost their sense of identity as a people. Uling may sakop la. Ngini, ing panibatan namo, ing bukod namong panibatan ning karelang identity as a people, as a Jewish people, yapining templo. Nya karindangan bilos ing karelang
Inkarelang pibanjan, uling ita inkarelang pride, source of pride. It is their most precious treasure as a people. Nyapin po tang sinabi na ning Ginoo inyang sabyan ng datangin panahon, ing templong peka pakamalan yung yan, mawalaya, malasakya, gumuhuya, antina nang sinabi karela, datangin panahon, matatapos ang inyong mundo. Katapusan na ng inyong mundo dahil ang templong pinaka mamahal ninyo ay guguho. The destruction of the temple. And true enough, by the year 70, lesakan din templo. Ing templo nga manwana ning Ginoo, king Ebanghelyo, aliwa mo yung templo ng Jerusalem, agawa king marmol, bato, ampong ginto. Ali, uling king kadwang dake ng Ebanghelyo nga na, bayo mga palyaring sablang yan, pandakpan da kayo, pakulong da kayo, pasakitan da kayo, you will experience suffering, persecution. Ninong pakisabyan na kareti, rentala tokina. In short, ing pisasabyan keni, aliwa mo itang wholesale end of the world. Nune, itang retail version ng end of the world. Dakal tamo templo kimbye, retang bagay paulagan tamo. Itang potang leko making bye na ning metong nga tao, mawala niya naman itang kayang sangkan, bumye. The reason to live. Deng Hudyo, the temple is their reason to live. Itamo, tintamo mo naman makanyan. Limbawa, karempengari, reng miyasawa, ing templuyo, your reason to live, your most precious treasure, I hope, your family, din kaya kong anak. O nung ikang magobra, nya magobra ka, magpakapagal ka, nano itang kaya kang templo, syempre ing sweldo. Lalo na po ngayon sa panahon na naning 13 month, tinggap yun po rin 13 month payo. O po rin bonus. O dagdagan yung baldugyo. Ing templo, o sabihan na mo ning boss kaya ka, ay, pasensya na ka. Alata mo pang bonus ngayon banwang ini, alata pang 13 month pay nga na. Kabala mo katapusan ng mundo kaya ka. Bakit? O may pabantinggap, ginastos mo ne. Dumalan niya kaya ka. O nung sabihan dang ala, may yari ka. Katapusan ng mundo mo. O limbawa po, kareng malsinta. Siyempre, yung karelang palsintan, yang yato da. Potang mawala iti, ang tila mong end of the world karela. King meto nga meg-retire, nano mo yung yato na ning meg-retiring kayang templo. Siyempre, maliban king pamilya, itang tipon mo. Nung ala kang tipon, meg-retire ka, makanano ka. Panyalimang panulo, ala ka. We all have our own version of our temples. Atintangan templo. At potang mawalayan, pala mo wala na kang reason to live. Inya pong August 14, 2025, ating metong nga matuwang lalaki, inaus deken telepono. Tagaya ka nung kem bangko, magobray kem bangko, at kailangan niya ka nung mamalit password, bantam may update niya yung kayang account. O syempre, ining matuwa, alayang makayang isipan na nanumang scam, may mintuya pelitano password din kayang account. O ita po, in less than 2 hours, may 5 siyang laman ng kayang bank account. Lalong rin kayang pag-retirement funds, may gisan. Nung kaya kamilyari tayo, kabala mo may gunawa yato. Inya pong October 14, 2025, ating miyasawa, King Quezon City, ipa-check up de, iningimana ng lalaki yata. Pa-CT scan de. Likwandore nga ludang anak kimbale. Inyang magbalik la ibat king hospital, may silab yung baleda. At rening atlong anak, miyabela ka rin may silab. Nya itarugong ima, inyang pakisabyan de, makanano ko pa magumpisa kanini nga na makanano ko pang bumye. Nung ikayo, retang pengaring areta, makanano ka pang bumye.
Your reason to live, ala na lo. May gunaw yung yato mo, may lasak yung templo mo. In November 4, 2025, King Bagyong Tino, King Cebu, ating meto nga 31-year-old na babae, may yanod na rin 7 ka rin kayang kapamilya. Kaya bay ng asawa na, poreng anak na, poreng tengari na. Yan ang dilimitagan. Makanano yung magumpisa yung babaeng iti, kimbiyan ng pasibayo. May wala nga ni nga gana kaya. For some, our temples are our treasures. Some, our marriage. Some, health, career. Ita mo nga natin tangan makanyan. At potang malasak yung templo, magunaw yung gekang yato, nanggawan mo. Nanonggawan mo potang mga lasakla at gumuho, rin kekang templong pakamalan. Paganakanan ng ginuking ebanghelyo nga na, aliwapay tayong katapusan. Nga na king ebanghelyo, potang mga palyari na ganyan, tandanan nyo, aliwapay yan yung katapusan. Nga na, it is not yet the end. Nga yung tatauling nga mano na ng ebanghelyo, asteng kasanting nga paganaka, nga na, king kapibabatan nyo, miligtas kayo. King kapibabatan at tiyo ing kaligtasan. Paganakanan ng Ginoo, potandatang ingaldo, mga lasakla, guguhula, mawawala la ring kekang templong pakamalan, and you experience end of the world experience in a retail version. Do not give up, nga na ng Ginoo. Mibabata ka, kapay siralob. Victor Hugo, yung writer na ng Les Miserables, nga nang sinabi, perseverance is the secret of all triumphs. Ding mapibabata, ilang managumpe. Masakit ang kaligtasan, karing taong pane makabalikid king milabas. Pane maninton pa king alana. Eno bisang sumulong pa king bie. Ing kaligtasan, paraya ka rin taong magkapilit libutad ning mabayat a karanasan. End of the world or destruction of the temple experience. Mga lasaklaman ding templo, ganakanta mo, aliwa pa ini ing kapupusan. Masakit mang daptan, pero king grasya na ning Ginoo, posible. Nya po tapong ating kondamdaman, gugulisak, katapusan na, katapusan na. O, sabyanan niya, Brads, kinsenas pa, ating pambukas. King kapibabatan, at tiyo ing kaligtasan. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpanglubos maypaya. Lina lang kimbanwa ang ponyato. At kang Esokristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ng Banal Espiritu, mi bait kang nuan a Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete. King katlong aldo, sinubliyang mebe. Pepaitas siya banwa, makaluklok wananin Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum karing mabi ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko kimbanal a Espiritu, kimbanal a kapulungan katolika, kimpamisamak dimbanal, kimpangapatawad daring kasalanan, kimpangasubli mering mete, at kimbie alanganga. Amen. Adwanta king Ginoo, ingitimawa no ring sablang balayan, kingega na ganang takot at panganib, nga tamong manalangin, Ginoo, iligtas mo kami. Ginoo, iligtas mo kami. Lipat ng karelang sigasig,
lilara rin tutuki karela. Ipagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't karinggera pilatan daring bansa, at ganggang sigalutan, iba't king kabilugan, ayatong labanan at sandatang nuklear. Pagluwalo tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't karing kalamidad, ama kamate karing tao. Iba't karing ayun, albog, lahar at salot. Pagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't king danop at malnutrisyon, kailandang pansin ding ating labis-labis. Pagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't king pamananggi, ming marap karing panganib ning kasalpantayanan, paulin takot ming mililigalig. Pagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't karing kailang kapanintunan, kailang palad at hustisya, ate matampang pamikasundo, ipagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Tanggapan na sana ni Diyos ang kapasalamatan, tamungan, at yulino sana, hing kairianang maligaya, rikapatad tamang miyangon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ngeni, aduan tamo yung saralitang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang panalangin, iyabe tala, ring taong may karanas, malasak ing karelang templo, malalasak, may lasak ing sablang pakamalan, ing karelang yato. Mananasanang ing grasya na ng Diyos, dinanong sikanan at kapibabatan, sumulong king biye. Antabayanan king karelang mabayat apupusanan. Ginoo, pagnasan mo kaming maging malaya, sopan mo kaming dumalan karing tula at kasakitan ning biye, king mitmong kapibabatan at kapanaligan keka, tiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ang
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon matanggap ya arapan ng Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindawon ka ring gamat mo. King ikapuri, ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, pagkala mo sana, king itingay na yayampang mi, king malmong harapan. Apakyabuta na naman para kaya kami ing grasya ning katapatan at ipanabang ing alangang gamong kanwanan. Tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo, mantabe kaya kayungan. At keka antimorin, Itasyula ring pusoyo. makatas na la, King Ginoo. Salamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan daka kapilan man at no karin man. O Ginoo, banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat ikaing linalang king sablang at king yato, ikang mikakararap tanan king pamituki-tuki ning panahon. Ing tao inubog me ampon pekiwangis keka, at kaya mo pigkatiwala ingega na ganang bage pagmulalan. Ban king pamanibala na, king sablang lelangan mo, puryana ka king mikakaragol at dapat mo. King kapamilatan ng Kristong Ginomi, ya ing pupuryana ning banwa ampon yato, at daralitan king ding anghel ampon arkanghel, king e kukupas asiwala, ngaming ang pupuri. Ikapining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban kabanala nala, at parakya kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyen aking pamaylas at kamatayan, kinuha ni tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne at binyene karingkeyan disipulo at ngana, kananye iti, ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuha na yung kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti ka ring disipulo na at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya. Indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para ka ring sablang tao. Banketa ipatawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ng pompamanyubli ng mebye, daraon miyakeka iting tinape nimbye ating kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Ikamingan sanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong nimbanala Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod. Kamberang Leo, ing kaya kaming Papa, Florentino at Pasiano, ding kaya kaming obispo, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo, king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose, ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian kay kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tuto, kagum nim banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Balo na ning Diyos, ing emayan, ing mibabata, lalon-lalo na potang malalasakla rin kaya katang templo, guguhuya ing kaya katang yato. Kailangan tamo ing grasya na para kaniti. Nyanyawaran tamo ing kayang grasya, grasya ning kapibabatan, king oras ning kasakitan, king panalangin tiro ning ginutang Jesucristo, kaya katam.
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming talapangabos. Atin kayo pa yan, amponing ligaya, manggamangking alangan. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan me, ampon bilugan. Agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Kapayapan ing ginuman tabe parati kaya kayongan. At keka antimorin. Dake tayo, king masayang paralan ng kapayapan ng Kristo, king balametong kapayapan, kaya ka nga po. Nyo'ing ginutang Yesu Kristo, ing panayan tamong datang pasibayo, king mitmong kapibabatan at kasalpantayanan, mapalad tam, ita mong hausanang tanggap king kayang katawan. At keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git ki sablambage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat Paulina ningenim panandit, era ka atanggap ki sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at paksan metong kelubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tam. O Ginoo, king pamanganap mi karing kalam ning banal a sakramento mo, mapakumbaba mi nga adwan keka, ing penabili ng gampanan mi ning anak mo, king kapigaganakan kaya, makasulong sana king lugod mi keka at kaparaming tao. Ti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ngayon po ibigay kayo in statement of income and expenses for the period ending October 31, 2025. Our income was derived from the following: mass collections, 208,935 pesos. Mass intentions, 37,100 pesos. Baptism, 43,700 pesos. Wedding, 4,000 pesos. Canonical documents like certificates and marriage bonds, 4,700 pesos. Mortuary, 14,000 pesos. Office donations, 14,375 pesos. And online donations of 6,700 pesos. So, mika gross income tamo pong 333,510 pesos. O rin naman po rin kay katamong operation and parish rectally related expenses. Operational expenses subtotal is 111,260 pesos. Parish rectally related expenses is subtotal 41,806 pesos. So yung kaya katamo pong total expenses is 153,066 pesos. Ini po malesya from our gross income. So mika excess from income over expenses tampa pong 180,444 pesos. Nung nuka rin po yung 50% maging share ne po ng Paris Fund at ita pong 50% maging share ne po ng Paris Priest Discretionary Fund. At yung pong 50% ay ni is 90,222 pesos. Muntatanan man po kayong kakatamang Paris funds. Our funds available as of September 30, 2025 is 101,201 pesos and 1 centavo. O na pong mika expenses tamo pong 163,839 pesos and 90 centavos. Ini po malesya from our funds available as of September 30 at kaibat po i-add tala rin ni 50% share of Paris funds which is 90,222 pesos, donation of 1,000 pesos, and from Ala-Alay envelope, 78,951 pesos. So that our total funds available as of October 31, 2025 is 107,534 pesos and 11 centavos. Kaya kayo pong alangsawang sasawop at susuporta kayong kaya katamang parokya. Dakala salamat po kaya kayo nga. Pasibay po, banggit ko nan din, malapit na po yung Pasko at gawan na naman po itang masanting tradisyon na umpisan kini parokya yung Secret Santa.
So manyawat kami pong saop para ibiyata mo ka rin kaya katang kaparokya, ala pong pagtao kay Noche Buena. Nung malyari po sana, monetary na mo po. Ala pong limit, yung buri yung ibye. Basta po itang manyaman kinlob yung isaw. Baka nita po, pare-pares na mo po yung ibiyata mo karela. So, cash na mo po yung donation ibiyata mo. King opisina tamo po ibye, rin kaya katamong donations. Kimpong gana kayo, yung maya papastol na yung balang mablas kaya kayo. Talakad tam. Yung Ginoo mantabe kaya kayongan. At kekan timorin. Duko yung buntok yung para king bendisyon. Dakaling mi babayong eni, atin para king mayap, atin para king marok. Balamo at itamo king pikuros ng dalan ning kasaysayan. Pareho king iglesia at king yato. Dakaling kabalisan busal tamo. Dapot impunto aliwaing nung iti, yaing kapupusan ning yato. Sukat tang lakwan iti king Ginoo. Ing punto yaing nanoing gawan tamo ban maging may gityang makatao, may git masampat na pagkarinan, manayon king mensahe ning ebanghelyo. Makapagsadyata sana para king panyatang ning Ginoo, kambe ning bendisyon ning mayupaya at malugod a Dios. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daon umena kayo, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Gracias Domingo kaya ko nga po.